I recall the past again tonight. It's in the front of my mind as I fall apart. You begin. What's up guys, kembali lagi bersama saya di AKUCS. Di video kali ini kita akan masukkan bonsai ke dalam pot ya dengan benar agar si akar bagus. Oke, langsung saja ikuti video saya. Si batoknya di atas.
I feel the waves cut through me.